Uba Jefferson Kynjing unong seng ke projek clean surrounding haka khat artrik uyayong arahjar apunrio ulalet ban ai ke jing kersan yo ba h ban seudor nonglang chairman ke Green Tech Foundation ubadang beteng ya ke jing ki dak basong sa ngan hamadan malki ban penbor ya ke sarkar ban weng no ya ke jing tmu ban snajing tei haulum pongdeng habakran sigilat pathai khubor uba Jefferson ulaong balada ke sarkar kale ikanugo kam habashit basai karam dan jing e ban khot sekamit jing ekran bat kumta ula kentu ya ka bakadai ban khot no ya ki ban kran halor kani kaman nalor kata ulang ru bak sarkar Jylla kariban penki biang ya ke jing bana nam ke Jylla kum ka wei nagi jaka puli bapau nam ha ke jaka ban Pynjulor ya ke Mariang ni ton kan hero wan ka pher mangara ko pom tri kam juni di hande mai kran ni ke Mariang de ni along concern kunju ikan de ya tani pat ke ba isi mo kan lembar di chat kan di kamdan ni sibun banong dari tanggawe kin la borok kilong kei ke sarkar kale mo kalong transparent kan eu bani khot bani kran pe kalong kumni kalong kumtai ladem da kamlong transparent le si kadon kei ton takarau sami ini borok kin mentu kasir wali don kam spo kei itu ga tourism stay tena itu ko notification kita kei itu ko umnyam studi ka khlem no puli ba kum kita da mi sekita kei ro umnyam boleh pun ni kiwi ki Jakarta di tang kita ni kwa man penyiar gasliat kwa man penyiar ya ka jingyo di kuat ai kiwi ki Jakarta hibri sto kin long di ba kin long kin kiru economically mentapi na pe yang state ngi mo it was famous for education, it was an educational hub boleh him revive ya kata pekum kene hadu mantaro utu ngafri la yo na ngamda long aware mai kani to tu visir na baklai mat bang function na delhi na gumno la alhamdulillah don to kani ma khem kept myself abreast with all this news nomor bon kam te kum kita ni was an educational hub revive ni kata ni bani gini gi ba penthot ka Mariang mo kum bisi imbo po ki social media ai mo ba hoi ngin ya don na kabisa han ri kel ban ring don shoot kan mentoi ni watang sing berik ila de ya thum ma khatar hajar tam kita terai dia khatar hajar tam terai dia mo pin pom ka area ka bodon rufru kar inlong yu te khatar hajar teli terai dia takat no tu sipang la de begin dari mangi balik thum wat em the pain the effort that we and the sacrificially si kit di terai dia ke iro umdai hang tu long bangi si lek keleng andai suya nujor ya kata ke makin mi pat itu ki diang hadian lanu ka no tien tip ni ya super khat ya kata kalau ke banwan no mentang ko jong ni wat yang hero dai lele bo mentang ki pangi belai puja clear ba kumno kawan sini ya tip tangatahi kermen bagi hero kinya be kermen ba bro ni long open photo and then you know like solve the problem kam dai te ko bom la su man solve kadang Terbandai kerana ni diberi lanang lasar, suku, itu dia lu berapa? Kita syong ni kajing kenduk ujung ni nak film wiling begini keren begini ya. Suku iwi gimpeni iwi pek kalau kita ya hap bro. Tuang ini lihat kumno. Habatin pek bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balei hi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya